بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قالني ربي هاقو سوالي ريفو فتنة قالني ربي هاقو دكيتنا اللي باي ركسون فينو شيء خينيا خايقات الريفي خيسموني إساني وجي جيران هنو دفني نبرا غيان بغا نغان دفتن جنداني علماء اوتا غرغدا برزانتي منا مري مسلم توتا اوروميا شيخ جمال موسى تيفي مفتي اوروميا دكتور كمال في وري إساني وجي جيرو في حواساتو علماء غوتوتو شيخ سيماتي جيچو برزانتي مجلس اوروميا مفتي اوروميا جيچورا اذا نمني افنجرو جيچورا خنافو بغا نغان غلتي جنا بغا وريغما خفلي شيني يامنا حواسا اواتي علمين بقت بيين نوغلتي درانو علمين غدانون إران تور علمي تي غدانني بغا علمي غدان ربي نوغلچه شيخانس بغا ربي سيفيدي قمسما بريدو ربي سياغودو ونلو تسينجنو لا تخشى الفقر سينجن شيخ الله أكبر كتاب سلاسي بيغا فكتاب ستدامنو جيرو جيرينيا لا تخشى الفقر فولا خانكي دورت وان توكو صداتين بيا اتديمتو بيا لانجي بيا دستي في قلتشا ولي أرارسيتي سلا سالونا في علوادة جدوتي نغيو موفتي علماء سوى جيرا علماء بيا سوى جيرا بيا حواسا لانجي سوى جيرا حواسا أوروميا غوتو سوى جيرا وان توكو يادوين بغا ربي سيفيدي سيفي هاتي من خيت الليل ورّي مرتي تنرقعي ايغا تقدرو قبلا غربروتك قبلان ديبيه سلان هدتمو خيه قبلان غر أوروميا ديبيه بغا غويا خلان سلي غيه بغا ملكويته خانو مر الليل أبني أكم ريفو جنة إراحفا حواسا الليل علماء أوني بيا جيرو بيا بقا جيرو هندي ساقما بيا ساها دفو بكاك أمنافي حالك أمنافي يروك أمنافي بكاك أمنافي قام بيا سادي بيها برسيسو قمسوما بريدو ربي سياقودو بيا سنقوتون لانجي قفامي بحاتوني علماء خينيا خان على جرتن فكاتا إساني شيخ محمد توفيق لالتني قالتني علمي أكبي يبرسيفتن أسماء يامنا منا مريد إما إسلاما نانو أوروميا علماء أوروميا بكبوني إسنيف قد أجرا شيخ خينيا نمو أبشروا درتيس إسني وجي جرا بودتيس إسني وجي جرا واني تاكا كشيني خينيا جان أني سنرلن ديبو أبشروا بيتين جوين سي بريدا كلين سي بريدا وهندانو إسني وجي جرا جنان قنافو إن شاء الله أيه مفتين وانجا أنا سمانا كمريفو دام سادة برسمي بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قبابنا وان هسوا أشندر اللي دبرسينه أيون كينر اللي أمسكت أني أمس سنوما شيء محمد توفيق كان جدو أمني أجلس أكتر كان أي باء بيا لكن كيس يقول لي ساتو كان سنة أكتر كل شباب نكون سنة كوباي إن بيتنا فكات شباب نكون كل شيء كان نقول إيرا كرالاني كوبا كمان جتو كان ميزي كبيا كان يتو كوباي سنة كفى لكم شرفا أي ينتظركم من يكون كوباي شيخ كان رأيمي ورابنا وان دندن نمبرد آبنا جاني سنة وكزتي سنة في اللي شرفا بخير اللي شرفا ما كان وجهنا بقى قدوات أتنا ما لتنو في اللي علماء نوافل اللي أما شريرة اللالتيني لالتاني نور أفنجا شابدي تكمنا بقى نجان نفتني نجار ربي سياقب سيسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تكا سلام. أنا سمو إسان. لكن إسان. أيه. شيخنا سلام. جدا بني جرا. لكن أما سيول نمني هلكان كادرا أدو. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو بليان كي يا ختك أخو دا خولا ماوتا خشوستاوتا خدوعاتا وندي خيسن واحد دو قلتو مارا خوني مفاجأة أنا قلتني سرفراز فاجأة زمان أنا مفاجأة وان جامو جرا أنما كانت نمني بهي سمتو صدركا خنا إفين أينه
ilmi simanne sheekh waanaa miti kun ilma simattanii ilmi san nama qabu rabbi naa godhu nama gartee dhugumaan akka isin eeydan sanii ol ta'u rabbi naa godhu jaa waa hundaafuu hedduu kana baatee galatooma kan simatu kanaaf hedduu galatoomaadha ani akkuma isheen ifaan jaan akka namni sanii simatuu fi kanaa osoo hin taane eegaan dura ispoonsara san fixadhee wanni kun dhufte guyyaa keessaa dhufte istikaaraatti salaateetiin ilaalee biyya faranjii san deemee kuulii godhuurra biyya galee waan rabbi na beeyse barsiisutu irra caala jechuu rabbiin istikaaraatti salaatee nagarsiiseetiin murteessee deebi'e. Murtiin woomaan gartee murteessee deebi'e kanaaf rabbi waan kana kheyrii godheensaa ikhlaasaa waan deebi'e rabbi dalee rabbi nu haa laaffisu hundi keessanuu galatoomaa jazaakumullahu kheyran akkana jabeessuu fi akkana mooraa uumuun nama biraatillee akka kara biyyaa deebuu gooti namni biraa hedduutu jira amma gartee biyyuma kaayiroo san sheekan hedduutu jira akkanumatti awwaalamee jiru namni hundinuu biyya sanitti barsiisuun nama mijaa'u biyyarra haggube ha tokko tokko kana daawaa godhu agartan malee ilmii barsiisuun nama mijaa'u biyyuma keenya kana bakka itti namni waa ilmii barsiisu ilmiin biyya keenya kana malee ilmii bakka biraatti qaali sheekan beeka warri biyya biraa qaree jaaramteeti killilee wanta keessa gartee yuunivarsiitii keessa galtee jirti ilmiin bakka hundaa rakasha majlisa keessa argattu halaqaa keessa argattu kitaaba barbaadde argattu biyya keenya malee hin jirtu biyya biraatti hundi yuunivarsiitii keessa wanni jiru yuunivarsiitii keessa galee jira dallee san keessa gabbaanaan ilmii wanni jaamu hin jirtu kitaaba torbaan takka faa koorsii si kannaniituma shaadaa waraqaa kijibaa takka shaadaa si kannanii ilmii si bira hin jirtu ilmiin dhugaadhaa ilmi biyyatee hin jirti yoo dhugaa barbaaddan nahwii tahee hadiisa tahee wannummaan fannii jaamu biyya keenya dhuguma sanii jirti jechuudha. Ani egaan asirraa deeme waan takka waan itti niin qaraayise waan hin dabaladheen qabu wanni sababaaf himuu barbaadu ilmi barbaadan jirtu ilmi biyya keenya guutu ulamaan biyya keenya haruu hundaan fuul ilmi isaan bira dhibba jirti isaan bira gajjennee irraa qaroo qofaan irraa eegama ulamaa kabajuun irraa eegama gajjennee kabajnee ulamaa irraa ilmi waan jirtu harraa hambisnu biyya biraa yoo deemne yoo waraquma barbaadu taa'ee ilmi biyya keenya mukaa jala jirtu sana tamazida halaqaa tana kanaafuu kana warra waliin gattaa'ee hawaasa keenya fayyadu rabbi nu haa godhu hundi keessanuu hedduun isin galatoonfadha ani gartee waanaa miti gartee simattanii ilmuma simattanii sanuma rabbiin jazaa isin yaa kafalu isin jaa waa gartee kana haqa godhatu miti waa hundaafuu gaa jazaakumullahu khairan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inshallah shee anas kenninee xumurraa shee anas dhugatti cidhaarraa kana ani faane nama sagantaa ufumaa qabatee jala deemee dawwalee an takkaa waa akka eegeen beeku beeke damumaan na fuudha balee tanin ufii jala deeme guyyaa irraa qofa yaamina tokko balee ul kabajaa mucaa kana kennuu fidu isaa fi sheekh jamaal aliyyiitii fi sheekh najjaashillee ta'e warra isa wajji wareegama kafale ani maqaan beeku dhiifama warra san hamilee itti godhuu fi abdii itti horuu fi bakka kana dhufnee ar'allee borullee beekamtii itti dura seesanii jira beekamtii kennuuf barbaanna mucaa kanaaf waan inni hojjetirratti maatii dhiisee diridha waraalaan gahii galeetu ni gurraachome akka namaa kaafutti akkasii beek wareegamni kun wareegama jabaa waan ta'eef kalimaa isaa kenninee namni qaaxira bulee akkasii wal geggeessinaa galatoomii siifi namni si wajji dhaabbatillee hundi haa galatoomuu ulfina qabdan galata qabdanii isiniin jedhe. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخو تخينيا علماء تخينيا أيو تخينيا قد غلطوما والفادا أكما ندرو يجادا ترتن سمنا نرئيس نسيقوتن سمنا حديثا في قرآناتي ميراث أنبياتي سمچو جرتني سمنا نرئيس نسيتي شيخ خينيا بقوتن حديثا في قرآن بكتنا قوتن سمنا خليس أنصاروني رقم ربي فادا وصلوات ربي وسلام عليه قد أنسنا ما يادتشيسا علماء نقر قدان كن sadarkaatanatti osoo fadariin aduudana keessa baatanii bakka tanatti nu eeguun keessan hangam takka diiniif kabajaa akka qabdan hangam takka nama diiniif kabajaa akka qabdan waan nama mul'isuudha nuti waan daleyne waan qabnu dalagaan dalagaa rabbiiti akkaluma namaa tokko sababaan irraa eegamtu sababaan irraa barbaachiftu dirqama wanni aliif jenneef hawaasaaf dalaguudha biyyaaf daleyne ilmii xiqqoo qabnu biyya jijjiiruudha hawaasa jijjiiruudha hanga rabbiin ulaafise diin keenyaaf waa hojjechuudha dirqama keenya san baanne dirqama nurra jiru hanga silaa baachuu qabnuuf akkatti baachuu qabnutti hin baanne waa xiqqoo cinaa deddeemnee turre sababaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala dalagaan tokko ikhlaasa qabaateef gabbu'ee guuza si olee si hojii dalagaa gurraaf osoo hin taane gurraattiif dalaguu keenyaaf rabbiin nu gargaaree sheekha ispoonsara fitatee biyya namaa deemu jirullee as nuu deebisee waa dila takka tasilaa nurra kuftee haftellee nu laaffisee waa hunda ifumaa nurraa tottolchee rabbiin maqaa nu godhe
dalagaan tun dalagaa rabbiiti fi dalagee maqaan godhe duraan dursa rabbiin galatoonfachuu barbaada eegas sheekha keenya ka wareegama kafalee biyya Afrikaa namni akka azaabaa beekaa jannata irraa gara azaabaa deebi'ee galatoomaa jechuun hin barbaada akkasumatti warra nu wajjin akka isaan gara biyyaa deebi'aniif dhiibbaa godhaa turan nu wajji juhudii godhaa turan nu wajji qabsaawaa turan baadiyyaa magaalaan beekaa wallaalaan hunda galatoonfachuun barbaada sheekha keenya sheekamin osoo biyya namaa jiranii gamasirraa na galatoonfachuu turan na jajjabeessuu turan osoo hin biyya jiraadhe isin biratti argameen hojiitan isin wajjin sharrakee oofuu barbaada jabaadhaa gaafa isaan ichiin hunjaan hamilee nu godhanii nu duraanuu wareegama kafalla manatti hin deebinu eegama naa baane beerinis rabbi obsa kanneefi teeyse haa taa'u ta'e obsan qabne diin irratti haa deemtu jenneetuma dhuguma rabbii jala murree isaanillee rabbi obsa kanneefi asumaan galatoonfachuun barbaada taa'anii kaan nu bira galanii guuzan wajji kaddamaa hanga irraatti kan nuti gama jirrullee achi nama silaa dalagaa achii dalagu tajaajilaa jiranii wareegama nuti kafalle san gubbaan sheeyni gaafa hamilee nutti horan gaafa nu jajjabeessan daran jabaannee akka achiin deemne nu goote sheekha keenyallee guddiseen galatoonfachuu barbaada galaan isaan nu guduunfan akka achiin sossoone tanu taasifte sanidha akkasumatti sheekota keenya Sheekh Jamaal pirezidaantii majlisa Oromiyaa akkasuma sheekha keenya Dr. Kamal muftii dura bu'aa muftii biyya teenya hunduma isaaniitu Sheekh Jamaal Haji Sheekh Ziyaad sheekota hedduutu jira maqaa dhooynee lakkoofnee fixuu hin dandeenyu dargaggoota keenya kaasif baatan mutaallimtoota diin barsiisota diin hawaasa keenya daldaltoota hunduma keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jenna gaafa kana gabbuunee isin agarru hedduu gammanne hedduu hamileen nutti horamte wallaahi waan jennuun qabnu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuma inshaallahu ta'ala aduu keessa turtan aduu keessa dhaabbatanii nu eegaa jirtan kana caalaa isin irra dheereessinu nu galatoomaa ulfaadhaa sheekha keenya Sheekh Jamaal Haji ittiin dabarsa isaanii wajjin turtii gaariin isiniin jira gandinuun hundi isu Jamaal yoo Jamaal atuuni beey takka go السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ولك أبو مخيري ربي نوهاقود سمنا غاري ربي نوهاقود إخلاص ربي نوهاقود تام أران تنا تناغر برو تسهينا دا الرحيم ربي نوهاقود ربي نوهاقود هند غيظ محدث تو ديسناغود فقهاء ايسناغود ورفني هند ولك ابد ربي نوهاغود دين كبني دين سو ورا دين سني خبج ربي نوهاغود اواز غنيا زول نوهافودو ورا اك شيخ خنيا خ ارسي مچودو فني خنا خمان تمان اركيز ني سمته بيتن الدين ابس ربي نوهاغود سبحان ربك